الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala i zahvala pripada Allahu dželešanu, neka je salavat i selam na njegovog posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove časne ashaabe, neka vjerujete Allahu rahmet na sve vjernike i vjernice do sudnjega dana. Amin. قال الله تعالى في كتابه الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. Znači Allah dželešanu prve riječi objave koje je uputio ljudima nisu bile ni klanja, ni posti, ni ovo, nego uvijek kao što se ja sad stiru sura Ikre, uči. Znači uči, čitaj, proučaj. Prvu stvar znači koju Allah dželešanu naredio svima nama je da uči. Jer mi ne možemo, znači nijedan od nas ne može razumjeti ono što radi ako nema znanja. Znači ne možeš raditi nešto bez znanja. Primjer za to je recimo vozačka dozvola. Niko vam neće stati vozačku dozvolu dok vi ne budete imali znanje. Znači morate proći. Isto je tako, znači Allah dželešanu nas počeća, recimo evo primjera, zekat je naređen 8 godina od ovog prve objave. Od ovih prvi riječi Ikre, Allah dželešanu naređen zekat tek 8 godina poslije toga. Namaz naređen 3 godine poslije toga. Znači prvo što Allah dželešanu od nas traži je znači znanje. Da znamo, znači da imamo znanje o nečemu, pa tek onda da nešto radi. Mi smo ovdje danas, znači sedim i Fuacu, već zadnje 3-4 godine, neću tu dugo, znači zadnje 3-4 godine su sa nama ovdje mediji. Ono što želim istići, da pohvalim, znači da Allah dželešanu nagradi prije svega njihove roditelje. Koji su svake nedelje ovdje 80.000-90.000 između priča.
hvala. Koliko je djece ima ovdje, ja jučer gledam na Bajram. Babo i mama mi dovedu ovdje večer sabah, mi 50 ovoga, i roditelji stoje sa njim. Ovu vatulu, znači koji su 5 minuta odrali. A niđe ni u Medijsku nema. Oni su dolazili, znači svake nedjelje, faladili neka sela, neka se ljudi, znači mijenjali se, ali znači bili su redovni. Imam još par djece, znači iz Ljuka koje roditelji dolaze ovako. Znači 80-90 svake se čita dan. Znači, ali ti roditelji se trudili oko njih, odnosno, znači, shvatili su svoju odgovornost. Neki ljudi, nažalost, danas imaju djecu i misle da je to rad usput. Hajde ima upravo o čemu Kuran govori. Nije, znači, pojenta imati 10 djece, a ne dati im, znači, znanje, ne naučiti u svoju djecu, ne truditi se oko svoje djece. Boži poslanik ali se nam kaže, svi ste vi pastiri, vi ćete ti i tako za svoja stvar. Znači, Fadlovice će biti odgovorni za ovoga sedika i Fuada, odnosno, ja se nadam od Boga da su oni trudili i da su opravdali svoje mane koji im je Allah Žešanu dao sa njima dvojcu. Znači, trudili se oko njih da ih nauče, znači da nauče ih, a Boži poslanik ali se nam kaže, najbolje što svoje djeci morate ostaviti je lijep islamski odgoj. Džaba si, ja slušam naš narod, znači živim ovdje sa Ahmadeć, kao se godina vatalo, došlo se 2007. Lijepo je to. Kaže, neki da je dijete na fakultet, ma šta si u džamije ovo? Kad to dijete dođe, završimo fakultet fakulta, bit će sutra doktor. To dijete nema savjest, nema karaktera, nema morala. Vi ste vidjeli sa ovom koronom kakvog s karaktera doktora. Nažalost, znači to je greška njihovih roditelja, nisu ih naučili da budu ljudi. Znači ono što, ja sam to prošao i kroz medresu kod dijete. Nas je upisalo 41, smo krenuli 41 učenik prvi razred, na kraju je završilo nas 15. Vaspitači, znači psiholozi izbace drugog, trećeg razreda koji izbacivuju sve, znači što ne valja. Ovaj je došao ukro, ovaj je došao psovo, ono nije želio upućivati. Oni ga riješi. Znači isto je tako sve, vi možete djeti dati 5 fakulteta, ali ako to djete nema morala, ako to djete nema kućnog odgoja, on njega nema ništa. To je ono što kako Kuran navodim onaj primjer, onaj Rejhan, cvijet, koji jako lijepo izgleda, ali Kuran kaže nema mirisa. Izgleda prelijepo, ali je iznutra šupan. Znači isto tako je i sa tim islamskim odnosom, kako kaže poslanik alejhi selam, najbolje što svojoj djeci možete ostaviti je lijep islamski odnos. To vi svi stariji znate, naše nane nisu imali dane škole, ali su uspjele se graditi. Evo ja radim samo izuzetno, znači fini primjera, uspjeli su znači bez škole, nepisne, neškolani, uspjeli su svoju djecu na moralu. Znači ta su djeca došla 5000 km oko se u Ameriku, hvala Bogu čestiti, pošteni, fini ljudi, znači ne kradu, uđene, ubijaju, to je ono znači što je najbitnije, što su uspjeli raditi sada. Ja se nadam, Boga da su Fadini, ova sredina, da su uspjeli odužiti, znači svoj dug prema Allahu, to su prema njima dvojici, da su ako Boga jednoga dana, da će biti čestiti šta god završili, znači u škole, onoga, da ćete biti čestiti, znači da ćete znati sa svoje vjere, da ćete znati prije svega za bogobojaznost. Znači kad je čovjek bogobojazan, šta nas u pravu stvar uči? Bogobojaznost da se nakon i samo bude put. Da ne izađemo odavde i džamije, da ne bacimo u papir, da ne daj Bože koga ne ošne, znači da je čovjek svjestan, Allah će vam kazati za to neću raditi. Znači sami tim su vas natjerali, znači da budete kulturni, da budete primjer ostalima kako se treba ponašati. Mi ćemo sad započeti, oni malo imaju treme, što oni nikada nisu, i malo je bio specifičan slučaj, ja sam imao radio se po telefonu, preko toga Facebooka, da ću sad biti evo, neću toga zvati. Ja sam znači radio zadnja 3-4 mjeseca, malo je pripremio se i što je telefona. Inače, da vratim zakon ovdje, roditelji dovedu, svaki znaš u džamu, lakše uči, pa očekajte dijeti, tu da učepite kroz telefon. Ako bude malo nekih grešaka, koji će im zamjeriti, znači imaju malo treme i uče su malo sajma pričao, na kome se šta dvojati malako, samo mi ćemo znači sad krenuti prvo sa učenjem Kurana, kad završimo s učenjem Kurana, znači onda ćemo postaviti ova pitanja, onda su sure i sve što su radili zadnje 3-4 godine u ovu džamu. Vlade, mikrofon, Jasin, vas nas. Yasin, Quran Hakim, innaka minal mursalin, ala siratin mustaqim, tanzil al-azizir rahim, litunzira qawman ma unzira
لمستقرهم لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاده أرجو من القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار والقمر في فلك يسبحون. Ok, sjedite. 4., 5., 6. i 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأيتنهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صالح لهم ولا هم ينقذون إن رحمة منا متاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إنا قالوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وتمحوا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة بعيدة تأخذهم وهم يحسون ولا يستطيعون تفصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شعور فاكهون هم وأزواجهم في زنان على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم من تعظوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فلقد بدلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه
جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فلا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أفلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فلهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون بل اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يبصرون وما يعلنون أفلم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسيم مبين بضرب لنا مثلا فنسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أفليس الذي خلق السماوات والأرض بقدير على أن يخلق مثلهم بلى بل خلق
sad ću treći pitanje, koji će prvi? Uroš, možeš ti prvi ovdje sjedi. 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 Sad ti, zamisli, mi smo sad svi ovdje, ti ulaziš na varava. Šta ti trebaš reći, ali evo ono, tako riječi koji što ulaze ovdje naše ljudi. Šta trebaš reći? Salam alaikum. Aha, šta on ti treba reći? Alaikum salam. Aha, znači kad vidiš na vrata, što jačim glasom, da ovaj ustane otvore selam alaikum. A ne bit ću unutra i onaj tim. Sedine, šta znači to selam alaikum, to prvo što si rekao? Peace be upon you. Znaš to na bosanskom glasi? Neka je mir. Mir na tebe. Aha, mir na vas. Aha, Boži mir. Aha, šta ovi što drugi kažu alaikum selam? Šta to znači? Peace upon you back. Aha, znači neka je mir i na tebe. I taj pozdrav se nalazi gdje? Sjećaš se gdje smo čuli. Kad je Allah poslao Adama, alaihi salama, kaže hajde, poselami u skupinu meleka. Gdje se nalazi? U toj knjizi. U toj knjizi. Kur'an. Znači, to je nebeski pozdrav koji je Allah Đelešanu naredio Adamu, da ide poslati poselami skupinu meleka za eselam u redu. Fudo, kelime šahada. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. And that means there is only one God and Muhammad is his messenger. Okay. Gdje ruče bijese? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمر بالإيقان. Dobro. Fuada, gdje ruč subhana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله. Okay. Sedine, imanski šart. Imanski šart. Mnogo imanski šart. Ima 6. 6, aha. Ne znam. Hoću da objasnim sve, jes? Gledaj pa što ti to među me. I believe in one God is the first imanski šart, and then the second one is I believe in God's angels, and then I believe in God's books, and I believe in God's messengers, and I believe in Judgment Day. I believe in everything after that. Aha, can you tell me that in Bosnia language? Sorry, starije malo. Šta je, šta znači vjerujem, I believe in one God? Vjeruješ jednu Bog, to znači da vjeruješ Allah Đelešanu. Aha, a šta? Ako ovi neki vjeruju u Boga Otca, Boga Sina, Svetog Duha. To je ona 3 Boga. Nije to već jedan. Aha, pa je li to u redu? Nije. Što? Zato što ne može biti 3. Tri u jednom. Kako mora kafa biti prema? Znači, mi muslimani vjerujemo u sebi, znači mi vjerujemo samo u jednoga Boga. Dobro, hvala, hoćemo dalje, znači mi će jedno. Fuad, da ti uč Fatihu, jel? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sedine, ulazu u nas. Zbjelaš kanđi bismillahirrahmanirrahim. Uluza rabbi nas, veliki nas, inlahi nas, min šeri vasvasa na nas. Dolazi ne su pisuju do nas, menauta na nas. Fudo, ulazu u Fele. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر صلاة من شر ما خلق من شر حاسد إذا وقب من شر نفسات الخلق من شر حاسد إذا حسد. Sedine, udu Allah. Zbjelaš kanđi bismillahirrahmanirrahim. Ulu vallahu ahad, Allahu samad, bijeli Allahu yud, malom lijepu lijepu kupuan. Fudo, 7-1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا إبراهيم الذين أبناء الله بين الكاس. سيسنا ذات ويحبنا الخاطر في دين خاطر الناس. Okay. Sedine, etihijatu, salavatu, dobro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك Assalamu alaikum. السلام علينا وعلى عباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الساعة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم لا تسلم منك سلام تبارك يا أيها الكرام. Okay.
Fuade, uzmanje abdesta. Kad uzmeš abdest, trebaš reći, trebaš ruke, Opet ruke, da? ruke desna prema lijeva. Ne, skupaj, ne možeš ovaj ruke. Baš skupaj. Jedino ako nemaš ide ruke. Trebaš Mora lijevo upereš desno. sve desna ruka. Ona trebaš nos sa lijeva ruka 3 puta. Ona faca, Aha, lice. lice 3 puta. Ona ruke do arm, Ovaka. do laka 3 puta desna prema lijeva. Ona nes. Kad radiš na taj mes, onda uzmeš vode ovako, bacaš ti na ne. Šta uradiš? Samo da bude ruka, šta smo rekli? Wet. Ve, aha. Znači, zabranjeno je zapuskivanje vodom. Ja gledam ovog našeg da uzmi ovako. Splaš. To je tekru razlog. To je pokuđeno raditi. Znači, nema i kod umivanja isto. Znači, ne smiješ uzeti rukom to. No, zabije vodu. Pa šta je sljedeće? Trebaš isto face, Aha. ona feet, like to your ankle, Prvo lijeva pa desna. desna prema lijeva. Ok, znači zadnji uzmanje, da se završi. Sedine, sabah namaz. Sabah namaz ima 4 rekiata, 2 sunet i 2 farz. Sabah namaz deli se nije farz u sabah. Nebejt menu salata salate fadil fajr i dam Fuad, izađaj. Deus primeiro gitano de ensino, izađaj na sua defeito, direito, nasce do mundo federal, você que quando Evo, sjedi opet došli islamski šat. Ima islamski šat. Islamski šata ima 5. Fuad, Fulija je Eiffel i Afiru. Deus primeiro gitano de ensino, qual é a capa mal, 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 Dobro, hvala. Sjedine, pripreme za namaz. Znači sad ti, evo, su Fuad uzeo abdest. Ti možda klanjaš namaz, sad došli su džamiju, znači on je već abdest si uzeo, šta mora još biti? Prilikom, kako ćeš klanjaš, šta moraš još raditi? Treba biti čisto tijelo, čisto roba i čisto mjesto. I šta još mora biti? Treba da bude vreme. Ovo su drugi, pričamo ove prve tri. Još smo rekli da se fino u džamiju dođe Clean clothes. proper i šta Dress. Aha, ne mora se doći Shorts, ne. šorcu ovdje, ona jasno, ona ga nekog išćeru, ili se da ga mogu. Došao u kratkim hlačicama. Mama i glavo ne gleda i ovo. Znači, ne moraš doći fino obučen. Znači, čovjek mora biti fino propisno obučen, da ne budu neke majice stanju posturima na leđima i kada skrećeš pažnju kada njačima i zasebe i nešto i tako dalje. Ok. Fuad. Prvi islamski šart, to smo već odradili, to se već odradio. Sura Ina je tajna. Deus primeiro gitano de ensino, e a tajna que quer se forçar a provena e o Ok. Sedine, akšan namaz. Akšan namaz ima 5 rekiata, 3 farz i 2 sunet. Šta smo rekli za akšan namaz? Da to je jedini namaz što počeo se farz. Znači, klanja se farz prvo, pa onda se klanja se usunet. Djevica nije se usunet namaz. Nebejt menu salata salate sunet i odrivi dam salate. Udo, ere i telefon. Deus primeiro gitano de ensino, direito a você que se cumprir, pesado que se cumprir, olha o tamanho se cumprir, moça, paciente, asa, I onda smo u prijevodu, rekli smo da govori teško ljudima koji se izigravaju se namazom. Nisu se lapne, došao klanjati, nisu radili ove pripreme, došao ponekad dio pa se sedine podne namaz. Podne namaz ima 10 rekiata, ima 4 sunet, 4 farz, 2 sunet. Djevica nije sunet podne. Nebejt menu salata salate sunet u zuhri dam salate i Allah. Ok, hvala, li lav preš. Deus primeiro gitano de ensino, we all creation and all human touch had a say, all your love positive, was the accident being driven. Ok, sedine, elem tere kejf. Razbijamo šetanatים bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa ala rabbika biyas yubdil. Alam yara kayfa pitanu. ولسه الله يمتعن بعض الطريق من يروح يجرك من سبيل فجعلهم كراس من مكتوب. Ok, Fuade, ti si govorio nama uzmanje abdesta. Fuade, šta će kvarta abdesta?
ovaj dođe ovdje, pred džumaj, suje tamo, kaže da opusti ovaj, ako se će vas prosti. Znači, pred kalkim pričanje loših stvari, kaže da izvine ovaj, šta ovdje snima iz vica, iz njega izgubio. Ok. Sjedim, temu. Temu, ako nemaš, to je abdest ako nemaš vode. Mijenja abdest, ok. Ok. Fuade, druge 3 pripreme za namaz. Druge 3 pripreme za namaz trebaš biti okrenut Kabe, treba biti vrijeme za taj namaz i trebaš zamijeniti. Evo, od ovoga vrijeme, naš stari polučaj, ja sam sve pokušao i kada se svađa što im je durmano skrošno. Kaže, sine, ja sam klanja radi sabah u 2 sata ujutru. Moral se klanjati sam, mogu li ja sad, evo, imamo primjera koliko vaš jedina su se raspravili i ne može se klanjati sad, ja mogu klanjati sunet podnijeski, a podnijet tek nastaje u 1 ima se. Mogu li ja to raditi? Znači, tačno namazsko vrijeme. Ok. Sedine, 3. islamski šart. 3. islamski šart je postiš mjesec Ramazana. Ok, šta smo mi rekli u Ramazanu? Ramazan ima 29 od 30 dana Ramazana. Ok, sedine, 2. imanski šart. 2. imanski šart is I believe God's angels. Koliko ima angela? Samo Allah zna. Znači samo Allah znade. Šta smo rekli about angels? Od čega su stvarili, šta znamo? Angels, oni su plamito od svjetla. Allah ih stvorio svjetla, ok. Fuade, kuda Allah mu ina nestaji. Sedine. Sastavni dijelovi, rekli smo da namaz ima 7 sastavnih dijela, 7 parts namaza. Koji su? Prvi je ono tekbir. Možete i tekbir, ok. I odna stajanje Izvršenje, učenje Kur'ana. I odna sigibanje. Odna stojiš prije opet, odna ideš doli na... Kao suvereno kada idemo dole pišati sebe. Sjede. S čelom, kada ideš na sežda i posljednji je sjedenje. Šta ako ja sad recimo klanjam, ja sam do jutru podne. Ja se poredim da nisam napravio počni tekbir. Kako je 3. rekiata, došlo do 3. rekiata, šta ja trebam gledati? Start all over. Prekid namaz, znači i počet iz početka. Bilo koji je ovaj, znači da ih ostaviš, namaz je pokvaran. Ok, šta kvari fuade namaz? Sve što je kvari abdest kvari namaz, ali stvari što kvari namaz je ako ti pričaš... Progovoriš ti ovaj jedan, došao, kaže ovaj na namaz, telefon zvoni, kaže salam alejkum na namazu, ne mogu sad. I nastavlja dalje kvari. Morao to da. Morao se doći, igrat se te smivom, ili ovdje uz Ramazan, Petlja kaže stavno dala, uzme flašku vode, mi klanjamo i ovdje. Morao to da. Šta još? If you're not focusing your prayer, Da, ako se ne fokusiraš, grinjaš okolo, to se gledaš i stojiš ovdje, gledaš šta seba radi gore na 10. mjestu. Je li to u redu namaz? Znači te stvari, pa igraš se s robom, telefon zvoni, telefon, nikako. Znači to je disrespekt prema Allahu dželešanu, odnosno to je pokvaren namaz. Samo si još ono što su rekli, i tada si teško onima koji se izgravaju s nama. Tamo je bolje nekada koji se dođu od izgravati s nama. Nažalost, u ovi stari, puno starih dođe od izgravati sa nama. Znači to zato će doživiti kaznu. Ok, sedim. Allah ilaha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fudo, 5. imanski šart. 5. imanski šart je I believe in judgment day. Kad će biti zatim? Samo Allah zna. Samo Allah zna. Ovi su rekli da je trebao biti 2000, oni maje. Pa su oni neki kupovali sve, oni neki svijeća tamo.
Šta misliš ti Fudo? Trump se napravio onaj bunker u zemlji, kaže ne moram to vejarat ni Bog ništa. Gdje si ti dan? Hoćeš ti se moći sakriti? Nema, znači Allah Želešanu će uništiti, kako Kur'an kaže, da će zdrobiti zemlju. Znači da će Allah Želešanu smaknuti se danemska tijela, vjerojatno će se udarati sva. Rasulo živo. Šta smo rekli? Znači nije u hadisu Božijeg poslanika koji nešto govori o tome, ali to je stvar znači, koja je najmanje poslanik govori, zato što su to stvari gajba, to Allah Želešanu zna. Koji kršćani su kažu da vjeruju da je to strašan dan. Znači bit će very scary. Šta smo rekli? Zašto klanjamo, evo, ti si govorio o akšanu. Što klanjamo fazu od akšana? Malo kakve veze sa tim sudnjim danom. Vrijeme, time. Koja će se time desiti sudnjim danom? Vrijeme akšana namaza. I šta kada onaj Israfil puhne, o tome se znači već govorio, na sudnjem danu će ljudi dobiti ona dvojica velika, o kojima je Melek Cetin priču. Ona dvojica će Meleka napisati knjigu sve jednog od nas i daće nam je na sudnjem danu. Šta smo rekli o tome? If the book is in your right hand, Ideš u džernet. you're heaven. Aha, džernet. And if the book is in your left hand behind your back, that means you're going to Aha, znači ako trebaš knjigu lijevu ruku iza leđa, znaš gdje ideš. I poslije toga šta će svako od nas? We're going to be judged. Aha, ko će biti judge? Ko će biti glavni? Aha, znači Allah Đelešanu, doćemo svi pred Allah Đelešanu i odgovarati. Znači Allah Đelešanu će nas pitati šta smo radili. U što smo potrošili svoje vrijeme, u što smo potrošili svoje zdravlje, novac, znači ovo zemaljski život. Ok, hvala. Sjedite halal i haram. Halal i haram je šta je allowed and what is not permissible i forbidden. Znači halal je sve što je dozvoljeno, a haram je sve što je prohibite, zabranjeno. Ok, Fuad, sadekatul fitr. Sadakatul fitr je sadaka ona je during the month of Ramadan. Znači u Ramazanu se daje. Ok, znači to je different. I to je required. Aha, ok, hvala. Šesti imanski šart. Everything that happens in the reason. To je šesti imanski šart. Fuade, peti islamski šart. Peti islamski šart treba toč. I svaki musliman treba toč. How many times? Jedan put. A šta ako ja odem 10 times? Dobro zastavljeno. Sedine, usul. Usul je ako si previše preljevi. Aha, znači to je šerijetsko kupanje kad dođeš u dodir sa teškim nečistoćama, kao što je mokraća, krv, žene posle menstruacije, posle porode, šta ja znam. Ok, šta trebaš raditi? Ideš i prvo opereš ruke, usta. Usta, s lijevom rukom. s desnom. Aha, desnom rukom peremo usta, šta radim dalje? Desnom rukom nos. Lijevom rukom nos. Šta ona treba raditi? Ona na kraju, ona okupaš se. Znači mora poliveno čitavo tijelo da ne ostane koliko igla. Niži ne smije ostati suho, znači mora biti čitavo tijelo popravno. I šta na kraju moraš raditi? Opet noge. A šta, ja sam sad po jutru sam krenuo, trebam li ja uzeti abdest? Ako s kom uslom, da. Znači usul zamjenjuje sve. Zato što usulom pereš, znači najbolje bi se bilo prije svakog namaza, kad neko ima vremena ili želje, to je najbolja stvar, tako? Ok. I posljednje pitanje, što nemamo puno više vremena, Fuade, za te. Naš narod ne voli ovaj islamski šart. Zove se zekijat. Ja misliš ti šta je zekijat? Zekijat je mukotrpno zarađen novac, ali moraš dati 2,5% i onda tu ide ovo. Zekijat je kada neš pare do... A šta smo rekli za zekijat? Ti si pričao malo bio, to je sada poznati desetni pričao. About sadaka i zekijat. Zekijat je strogo naređen. Aha, kome je naređen zekijat? People that have money. Znači, svi mi koji imamo imovinsku, imamo svi koji prelaze, koliko smo rekli, da li se sjećaš ti sedmi u prihodu, koliko smo rekli da je ove godine nisam, onaj gledal za zekijat? 6,000. Tu su 7,000, znači svi jedan od nas koji ima 7,000 da dva govorim računu. I šta smo rekli, te pare nisu raditi koliko, how many time? Znači jednu godinu. Ja imam na sejmiku, odšao danas ostavio $30,000 na sejmiku. I
Iduća godina kad dođe, isto vrijeme, šta ja moram vratiti vlast? Aha, dat zeklja. How many percent? 2.5% of 2.5% ide na zeklja. Kome ide taj zeklja? poor people. Aha, znači siromašnim ljudima, znači Božji poslanik alejhi selam kaže da je vidio ljude na sudnjem danu, ono su naravno svjetili, nisu mimo Isra i Grad, da su nosili crne zmije od pasa. U već čega su nosili te zmije? Nisu dalo šta. 80 puta sam se namazom, ne ispravili namaz bez zekijata. Rekiju salatu, salatu zekijata. Valjajte namaz, dajte zekijat. Nažalost, danas naši poslanici imaju svi akaunte, pa bi zbomire zekijat, bare da pričaš. Ja znam da je teško zaraditi pare, ali znači Allah zekijat čisti naš novac. Kroz sada čisti naš novac, čisti znači naš novac. Često puta mi imamo promociju na način kako ne treba zaraditi. Ode tamo u firmu pa ukrade pola kila X-era. To je da, voda to nam ne svoj imeti. Allah znači od nas traži koja je striktno da je zekijat. A šta smo rekli se da? Sadaka isn't required, but if you don't get good deeds from giving your money. Aha, daješ svoj novac. Čovac? Čestitno, to je to, onaj. Kada jedno ime kažem, zadrhte mi usne same. Ah ja Rabbi gospodaru, šta bih ja bez moje mame? Majka, 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 otac, naš pejgamber tako kaže. Valahi ja ne znam reći koje mi je od njih draže. Ako dušu tuga slama, tu je babo, tu je mama. Kad je suza na mom licu, imam cijelu porodicu. Moj su behari ašlama, moj babo i moja mama. Svaka suza radosnica. To je moja porodica. Brat i sestra, dva su krila sa kojima mirno letim. Dva su dijela moga srca, dovom ih se uvijek sjetim. Ja Rahmanu, ti mi čuvaj porodicu moju cijelu. Sve šapućem halis dovu kada liježem u postelju. Ako dušu
srce najgrublje osmijehom otvori, vedrog lica budimo kao i pejgamberi. Prolazeći kraj mrava osmijehnu se Sulejman, pa osmijehom mu'mine ti ukrasi ovaj dan. Osmijeh je od sunneta, osmijeh je i sadaka, on je poput lezeta, on je nur kod vjernika. Osmijeh je od sunneta, osmijeh je i sadaka, on je poput lezeta, on je nur kod vjernika. Edeba beduin, osorito besjedi, Muhammed ga osmijehom i nježnošću postidi. I u zadnjim časima Resul perdu pomaknu, kad safove ugleda on se tiho osmijehnu. Osmijeh je od sunneta, osmijeh je i sadaka, on je poput lezeta, on je nur kod vjernika. Osmijeh je od sunneta, osmijeh je i sadaka, on je poput lezeta, on je nur kod vjernika. Osmijeh je od sunneta, osmijeh je i sadaka, on je poput lezeta, on je nur kod vjernika. Osmijeh je od sunneta, osmijeh je i sadaka, on je poput lezeta, on je nur kod vjernika. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
إله إلا الله